Batayo ya mbere y'ingabo z'u Rwanda Rwanbatt 1 iri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Sudan y Epfo UNMISS igizwe n'abasirikare 850 aho ifite ibirindiro mu murwa mukuru Juba mu kigo cya Tongping. Aba basirikare b'u Rwanda bashinzwe umutekano w'iki kigo cya gisirikare kirimo bagenzi babo bakomoka mu bihugu bitandukanye ndetse n'ibikoresho bifashisha mu butumwa barimo. Cyakora ibikorwa by'izi ngabo binarenga imbibe za Juba. Ku isaha ya saa moya n'iminota 14 hano mu mujyi wa Juba cyangwa muri Sudan y Epfo, aba ni bamwe mu basirikare b'u Rwanda bagiye mu bikorwa bitandukanye bakora umunsi ku wundi. Ahangaha berekeje mu birometero bigera kuri 70 ariko bashyiriye bagenzi babo cyangwa bagiye kwakira bagenzi babo ibikoresho byari bimaze iminsi mu mujyi witwa Toriti, ni mu kandi gace kagera mu birometero 160 uvuye hano mu mujyi wa Juba. Toriti hari abasirikare 150 b'iyi batayo, kimwe nuko ifite abandi 150 ahitwa Yambio mu birometero bisaga 400 uvuye Juba. Muri inkambi ya Tongping hari kandi itsinda ry'ingabo z'abasirikare b'u Rwanda barwanira mu kirere 165 bafite ibikoresho bitandukanye birimo kajugujugu 6 zifashishwa mu bikorwa binyuranye nk'ubutabazi ku bakeneye ubuvuzi ahabereye imirwano no gukusanya amakuru mu bice bitandukanye. Ubunyamwuga n'ubutwari bw'abasirikare b'u Rwanda butuma bubahwa bakanahabwa icyizere n'abo bakorana baturutse mu bihugu binyuranye nk'uko bigarukwaho n'umugaba mukuru w'ingabo za UNMISS. Rwanda as a battalion and the aviation unit. U Rwanda yaba batayo n'itsinda rirwanira mu kirere bari hano. Ni ingenzi cyane kuko bari hano buzuza inshingano zikubiye mu cyemezo cy'umuryango w'abibumbye aho barinda abaturage, gucunga umutekano w'imiryango itanga ubutabazi, itanga ubufasha butandukanye kuba bukeneye. Bivuze ko u Rwanda rufite uruhare runini cyane muri ubu butumwa bwa Sudan y Epfo. Into this process of South Sudan. N'ingabo kandi zifitanye umubano umuntu yavuga ko wihariye n'abaturage ba Sudan y Epfo, aho akenshi iyo havutse imvururu usanga ariho bahungira, nubwo muri iyi nkambi uhasanga abandi basirikare bakomoka mu bihugu bitandukanye. Lieutenant Kano John Ndengeyinka akuriye batayo ya mbere y'ingabo z'u Rwanda muri UNMISS. N'ubushize mu gihe cyashize habayeho crisis nk'iyingi, nanone impunzi zahungiye hano mu Banyarwanda. N'ejo bundi ikibazo kivutse nanone baje bahungira ngaha mu Banyarwanda nk'inshingano. Rero nubwo ahangaha hatari habugenewe atari pure site yo aho impunzi zigomba kuba ziri, zaduhungiyeho rero nta kuri twari kubigenza, cyane cyane ko zabonaga yuko umutekano wazo ziwukesha contingent y'Abanyarwanda twarazakiriye. Izi ngabo kandi zinaherekeza abakozi b'imiryango mpuzamahanga zigacunga umutekano w'ibikoresho by'umuryango w'abibumbye n'ibindi biri mu nshingano za buri munsi. Bifatanya kandi n'abaturage mu bikorwa bitandukanye bigamije gufasha abaturage mu iterambere. Batayo ya kabiri y'ingabo z'u Rwanda muri UNMISS izwi nka Rwanbatt 2 ifite abasirikare bagera muri 800 aho iherereye ahitwa Marakal, umujyi wa kabiri mu bunini muri iki gihugu, ukaba n'icyicaro cy'intara ya Upper Nile mu majyaruguru ya Sudan y Epfo. UNMISS ifite ingabo 13,000 zikomoka mu bihugu binyuranye ku isi, ariko biteganywa ko bakongererwa abandi 4,000 baherutse kwemezwa n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi, aho bazakomoka mu bihugu byo mu karere Sudan y Epfo iherereyemo. Pasco Buhura, Televiziyo Rwanda, Juba muri Sudan y Epfo.